allakum o mamma janke siri haidara da ke karamogo wajunde ani silami suda mamma janke siri keke kara ke juuntan kalle lemmen biyen kuti falle sino maneme kayti gante maganga tengini mai kalle nyagedin segeta saxenge da kaneta hu janka afurenya fayaduko papa mara haidara an sigin tengana khonu jelegin tanga allakum o fa basiru jallo ade golle yogo khadeberi alo nyimme khokhone yogo basiru gakulenki ha kudin sinondi mpa sefena khada ko khibaru yakam lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in allakum kalli juunte tanado kita inna lillahi wa inna ilayhi raji'un daru sheikh mahmoud touré dinqiri at sheikh haruna khoto saqa sirelo fa basire kamma khadi o fa ba amara haidara nga khilli nanti usmani ibn affan o daga keturuna mogarini o gana daga khrise sukunya kitenya najiba saqa sirelo fa basire demande mere mu kongini ke papa amara haidara ganti goderone ala timello mu maneme anatuga ana illa tugana ikapalle manda o faba muhammadu wagege fatini korento alla ga hinnene saga sire golinyal le mageni ati sikita korenga ana illa akhallen tugana da batenga allakum igida nyagarin khore kenya no imai abane yani igude mena khanga yagare atogongeni janke siri haidara adenya optaliza ga dogotoron kanga papa mara haidara nan daga da battenga nan timman man sella hotel kanga aremeni Espagne kayti menyama remmendi kaytin kitan qawarini itaguna kane taguna fofo sudeberi inan daga gomu mamanga foso idayerni kanga papa amara mobili laqe ke mamma akhonu ati enta akhonu anyeme yonkim bogunonga papa amara siginten qonade ju attention sege sheikh mahmoud dinqiri at sheikh haruna khoto papa amara fagenya kundu yai ke karamo juunte o mamma zainab haidara abayani ke go maga Espagne abayani allahu akbar remmen ni biyen kutu ngerni ndimmana me wori janka fay gemme ima bade nyai inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alla gana kebe nya kenya sireni ke karamo juunte allahu akbar mama zainabuti ifaba me wudumu ati ma yan sogulen kage fati gida nyagarim bane gida nyugu manne medo menaga imayani corona kallen kane tagu alla komo coron simmenanti kallen la worno wutu baina ashiyatin wa duhaha ona dogo no korun togo ono romun togo agana nyogo me golli sire waradu kane o perdi ke mamma onte ke mamma janke tumo e papa amaratu papa amara antal lanqibare kongo aganti taqqi kapay ko fonton lanqibare gay illa ma gedina burangutu agederay allahu akbar kallenga nanju ananyange pere yogodo murni katta nabi sallallahu alayhi wa sallam atan nabi da mata sa'a annabi duna gilli kankota la harakota ni kankota annabi tanda kanita ko kammo kenya ni tikko mengana simmedo kallenga angan sefe mo gontunu antara sere torono ange kanna wandi haqqunga an kala wosigin tan kala kundu ko mamma kege karamo go be kundu aganani wandu haqqunga nga la harakota jotenya nan kane alla ko musru saman tonti ikunge kanna iganani kalla aganani junubu bane gide alla ko me yogono ha geme yampa ye kanne maga bide bawni serello yimbe ngade musine haqqen batenga alla komo ku kallu juunte du meni ibra qoron simme on tagasi ana tubi nondo da on tubi haidara kundan ko misra ba maryam ko mbota ren no nga sere kunda odu aga sudanga saga sire do fa basire odu agada papa amara qadaraga alla ki tenyani nam mamanda ke karamu akara dina nyakam alhamdulillah mamma zainabuti dogotoro ninti kunyi mele semeke wotin tenge nyi maga kenyi manne golle kamma alla gere akara mo nyakundu odu alla ga hinnene qoron dunge seberi on seberi ona barajen kita
ogame seberi mamman ken tagarini alla ga hinnenei alla ga nyampana na firdausil a'la nya sebetira na kalle nya da tume alla ga ne jarebi entongono ya rabbal alamin ngeti fillandi bedin tuse o faba yogo yani nta deben kongo ngatoron ken kongo atoron yani Siru Jallo ati Haruna ndaga khanu nganterin kana uronde kiye angede ke wotun tebe ribaren ko nanti besu wujunu filli sugu nagana nyani nga sugu nyani maga kha mpai ngujunu pilli tugana nke kha hajungana ni fosu kudi meni miskina nin demande faban kallano ndemande Haruna khano yimme yada khane mullona arjanna yakita tona burunga Haruna kharingin sugunya gagana mperetei khibare maganya khage min tuwa gullei ndin keme miskina gunga nagani ni gunne wallahi mprefere ni nabure ngarada batenga ndaga sogunga simmene nto kubeni ga sanganati naburunga ke fay nagani ni gunnenya sugunya ne maga afageti isugun nabure ine ukenya wutu fodin qirati komo fili bani ani maga nti la haro kudo kugana sigalla jommenga igenyin komenda ke ribare kongo ande mugu ande manne debere nke alla ga nema nyana maga nke dan ko telle manne ko o kubeni alla gede nema nyoda saketi sorobeni alla de nema nyanda amara alla kille bane anna illa alla ko mon kabana nanti magare anken telle manne ko alla da sikandi be gedi ngara agedin kawafi nko gone yogo yo magayre be suru gakku nkilunge kota gondi mare be suru tagundi nanti be suru agarni nani ngaga dakaro ku khalisina ni denne minne atamatu nanti kekado kekka miskina ni nyanyi siketi sun qasom burunga ada ya ganji ngara oswa la ilaha illa allah ke be suru tine mulana irame nya khobo nke yimme ande wujunum pillikini nanti be suru na iramun khobote wallahi subaka adin qiri ati inta irame khobono ke wotun tega sakka game jare ngujunum pillire inta ya wara nyimmena tuga ati ay daga reida batenga lemina bucine anti ken hujja nyai dalilu nyani yawm alqiyama alla gana nema nyibeda angema deberi alla komo alegere no mamma yogo yayi an espagnan mamma njay inta to kongo ati lemme Haruna a participation ade tuga adi famisu ati yagare kemani kilun tagundi bawni yagare kegeni watenga ngede ko sefenga nan to maga kimada ima jikenni ay agana tunanti fay operene imantaka renkene awotinia khasa rende tu anna ko amadanga ode lemme kega fosono agari ni sigite ikenge sikite yenyana da sare ni diro muntogononga ona duwa idiro munda Allahu akbar a kudinke kawafi silamini nda ke bogumogo silama gunde ke yako asu andi takke kefe iyogoni na dua gaku fuyanto maga iyogoni na dua iyogoni komo filli même yogode tanrate gode nan ta fay ati gaku gamaga nere ntila ne qenta lan kibare ngani ko alla ne komentu gonati kenyai angana roti kebe Allah jalla fi ula alla nan tuganati kenyai alla ganne besu tuganati gollunga Allahu ta'ala aganne gollu kuragana yagarenga operation nya asire danga alhamdulillah ay dakaro inonga akhini be gawre daga na li alla ganno di tugana dakaro biro mumansu o togora faba Ismail Danfara aga baka manjundaga adin qiri ati saga sirodo faba sire bakel département no ogara mo lagamin jaritani yimmankenga edi participation ngutide wara katoy nanti ke yagare de mandenga ageri nalli jare faban kallano nokunya watengere kitano nya alhamdulillah nde saringere me kitantal lemmenga opere kadaga mili wode foy qaru mene ordonnance ni nyallini Allahu akbar awu atinkere me kusino maneme ke wate ala men yidu jarana sentoda agate le scanner ndeberima arajo amu kwa gemenya konganda khagina fakhangutu kha alla nan nawari alla koti soroki tasilami ninge kofme nikelle mesellandi khari fogeme kini ken alhamdulillah oti mamma nikilun tagundi lemme kegeni sigira su deberini mogere debera danga malille ke mamma garri nan tono la qebege kendi korenge sikiti khibare silamini silama gunni kay okuna khagli katti kuyay ona ro renya koyni gay
nte kongo nanti kananti gakuna wari la magananti gakumma nyane yimmeda la mpinte keswa nkanna khumbene ngana yisikki alla jomme alla gintirindini gakuma ne yangi mi farun kinyandi ambe gin bonondini alla nta sikkinda alla naga mambe gin jakkini alla nta sikkinda alla naga boguno kunyani nyimmeda nantengi alla subhanahu wa ta'ala ana ille nyana sedai nke dammanni kinyandi ndia sire sugero tikebe alla ganne be sutugana ndi kawafinge be nyawori ke ribare no nga angoti yogoni yeno nga ante allan qibare kongo ante sadaga mbakke kongo iganti khallem bagandini alla ganne be sutugana ti gollenga na gollu ko wara fil mawazini hasanati yawm alqiyamah ke anyu magalenki gelli daro nyamullona darsu ndeberi sugule yenyani wuri sire sugero giro me ko tapelu tu gelli daru futuro masuba ke o tampi qarna siga ko to maga ma alhamdulillah o de yitu to ko to sikina darsu ndeberi nan duwa umuri khaswa nan duwa khasuda alla ganne sahakinno suwa alla ganne besu tugana ngede gode bagandi tingan niyebe amma danga ampa ba furenda akhininda sumpunda alle men problemu alla law besu tugana o de alla nya seda isere sugero tikebe nganiyebe gangodan khalifa alla gannan tugana nganniyen kamma alla ganno dan korosini watun tebe kagede suturi alla ganno da khasuturni kagede amanya galinda alla ganne khanya galindini kagede dema alla ganne khademana kagede ragana bogu yanya alla ganne kada korumba kawuya khonga alla ganne gollu lagana kharsa sakundu message nya fageri sorongi participation de berini besu de nya imeda man amila salihan fali nafsi ibe gana golli sirende beri ande nya anyi meada ibe gana golli bure gade beri anyi meana tono ngutu odalla nyaga subhanallah ganno gollu lagana alla ganno dumandini ke kamma kallen ganno wutu ke gollen kamma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh